laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin القائل في كتابه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى نبينا وحبيبنا أفضل خلقه صلى الله عليه وسلم القائل المسلم أخو المسلم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. وأما بعد، إخواني وأحبابي في الله، في هذا اللقاء الميمون في هذا المسجد المبارك، فموضوع لقاءنا يحتوي على كما فضل الإمام الأخوة في الإسلام إن شاء الله سبحانه وتعالى. قبل شروعنا في الموضوع أوجه إليكم بأطيب التحيات، تحية مباركة خالصة، وهي من تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبب جلب تدبه ɓaawo en jarnude o hannduɗo e jarneede. Si a jarniimo noone no jarnirɗaamo o haray hino fanɗi. Jarnugol mo kanko joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala ko yamiroore immorde ka makko, ko yo en jarnumo hara en yeddaali mo. Eɗen jarnira mo neema mawɗo mo o neemini e dow meeɗen, ko ɗum woni neema l'islam. eɗen jarniramo neema cellal, eɗen jarniramo ko wi'ete kon neema jogodiral e neema ɓuttu. eɗen jarniramo ɗiɗo neemaji. kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o yamiri en ye en jogodir ye en yiɗidir. o inni ka deftere makko kala seediɗo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ɓeeɗo ɓe woni siɓɓe, ɓe woni yurmodirayɓe, ɓe woni nafidirayɓe, ɓe woni wonowo sabu gooto kala heɓa ko innete kon moƴƴere, o heɓa ko innete kon ɓuttu, o heɓa ko wi'ete kon tabitugol hakkille, o heɓa ko wi'ete kon hoolaare hakkunde makko e siɓɓe makko julɓe ɓen, o heɓa ɗum ɗon hakkunde maɓɓe. ɓawto ɗum nelaaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe kadi ko wano noon woni ko ɓe maakiri. ɓen taweteeɓe Allah neli e meeɗen, o ɓottiniri e meeɗen ko wi'ete niwre sabu nelugol ɓe e mofte maɓɓe ɗen. eɗen gite ɗe yiyatano goonga sabu argol nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɗeɗo waawi yi'ugol goonga on ɗe jokka ko innete goonga. haray oɗo nelaaɗo ɓe ɓanginani en laawol ngol reweten haa tawa en joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala, hara Allah subhanahu wa ta'ala no weltori ardu men ɗum ka makko ton. kala on mo accitaalingol laawol o hewtoyay ka Allah, hara Allah no weltanimo, ko ɗum woni deftere makko nden e sunna nelaaɗo alayhi salatu wassalam. kamɓe kadi ɓe maaki julɗo ko siɗɗo julɗo, woni ko julɗo gorko e sonnaajo ɓe woni siɓɓe. kala seediiɗo wondema reweteeɗo alaa nafa rewɗo on, si wonaa Allah ko nelaaɗo woni ñentinteeɗo makko on, haray ɓeeɗo woni siɓɓe. landaaki couleur ɓanndu maɓɓe ndu, landaaki leydi ndi ɓe hoɗi ndi, landaaki haala ka o yewtata ka, hara ɓe woni siɓɓe. nelaaɗo kadi ko ɗum woni ko maakane alayhi salatu wassalam. jooni noon si ɓeeɗo woni siɓɓe, ko honɗum woni golle maɓɓe ɗen,
ko moƴƴingol hakkunde maɓɓe. Fa aslihu bayna akhawaykum, ko ɗum qur'ano wi haray ko moƴƴingol hakkunde maɓɓe, ko honno ɓe moƴƴinirta hakkunde maɓɓe, koyo gooto kala jogo ko l'islamu on waɗi ɗon ɗimmo makko on. Ko ɗon o jogitoto ko fii ɗum ɗon faala den ɓuccude seeɗa hay fii heblande nden waɗaali, kono en waawa ndaarugol si en etoto fimo inchallah. Ko waɗi noon saa'i kala no mari yewtere mum nden, nokku kala no mari ko yewtete e nokku on, haray e nder lagine fewndo ɗo no haani ɓurgol ɗuuɗugol yewtugol ko wi'etee kon fii siɗɗankaaku e tooñe e hibbugol ƴiiƴan. haray ɗum ɗo anndintine jama yimɓe leydi ndin ko ɗuuɗi. haray mi hiwrori on hiwraango addaygo ko wonɗe yewtude fii mum ɗo, yiɗindirgol, yurmondirgol e wonugol sabu ɗimmo mum on ɓuttina, ko ɗum ɗo wi'ete assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ko waɗi noon nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbabtum qalu bala ya rasulallah qala fa afsu salama baynakum. on heɓata ko innete kon naatugol aljanna on mo Allah mahiri juuɗe mum ɗe, o waɗi birkiire kanŋe birkiire kaalisi, o waɗi leydi makko ndin fof ko innete kanŋe, kala ko woni e nder ton hay leɗɗe makko on, haray o waɗani ɗum ɗon ɓen hulooɓe mo gomɗinɓe mo, on heɓata on aljanna haa heɓon gomɗinal laaɓungal sellungal. ngal ɗon kadi heɓotaako haa tawa hiɗo yiɗindiri an julɗo on hiɗa yiɗi ɗimmo ma julɗo on. si tawi ɗum woni haray ko on tuma heɓaton gomɗinal ngal naatirton ngal aljanna. enni noon mi tindina on ko ɗum heɓorta, hara wonaa ko satti, ko honɗum ko si on fotti yo gooto kala wiyo ɗimmo mum assalamu aleykum wa rahmatullah. ko ɗum waɗi simi hiwrori on gonɗon hiwraango ɓawto ɗum eɗen faalano e maakiri noon ɓuccugol nde ɗo yewtere ko wi'ete kon siɗɗankaaku ngun ka l'islam. ko on ɗum taw l'islam ɗaɓɓiri julɗo on, koyo anndu ko kanko woni hombo ko honɗum l'islam ɗaɓɓiri mo. nelaaɗo maaki alayhi salatu wassalam almuslimu akhul muslim, ɓe maaki almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. ko wi'ete julɗo ɗaɓɓaɗo on ka Allah to, julɗo moƴƴo on, ko on julɗo taweteeɗo julɓe ɗimmooɓe makko ɓe daɗay bone ɗengal makko ngal, ɓe daɗa bone junngo makko ngo, ko on ɗon wi'ete julɗo moƴƴo on. ko on ɗon julɗo Allah subhanahu wa ta'ala woni ko faala, ko on ɗon julɗo woni ko l'islamu on weltori. ko on mo julɓe ɓen daɗi bone ɗengal mum ngal, immorde e yennugol, immorde e aybingol, immorde e ño'ugol, immorde e wowlugol konngol ngol hino ɓila mo. ɗum ɗo fof ko ɗengal ngal woni yewtude. si tawi julɓe ɓen daɗi ɗum ɗon, oɗo woni julɗo ɗaɓɓaɗo on. kono si tawi o woni julɗo wowlowo konngol fenande, o ɓila ɗimmo makko on ɗon julɗankaaku makko ngun haray nafaali mo taw. so woni julɗo aybinowo ɗimmooɓe makko ɓe ma yenna ɓe, hay jooni julɗankaaku makko ngun moƴƴaali taw. eyi o wonaali noon keefeero, kono noon haray himo jeya e ɓen taweteeɓe no waɗɗiti junubaaji mawɗi. nelaaɗo maaki alayhi salatu wassalam sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. yennugol julɗo ko yaltugo e ley ɗoftaare Allah,
amma haɓidugol e makko piiride e makko woni ko aala o ƴetti woni ko junngo e junngo woni ko koyngal e ɓanndu haray o naati e dambugal mawngal junubaaji mawɗi on kufru ɗon ko duunal kufre wonaa kufru mawɗo on ɓe maana keeferaaku ngun tigi tigi haray ko junuba mawɗo ko on ɗon ko kafuɗo e sirku e warugol hoore e ñaamugol riba e sifa ɗum ɗon on ɗon ko e ɗin ɗon catégorie ji woni haray o waɗɗitike junubu mawɗo o wonaali keefeero few kono ko julɗo bonɗo julɗo taweteeɗo mo Allah tikkani subhanahu wa ta'ala nelaaɗo kadi maaki alayhi salatu wassalam laysa almu'minu ta'anu wala alla'anu wala alfahishu wala albazir aaden gomɗinɗo seediiɗo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si tawi ko haqiiqa himo mari ngal ɗo gomɗinal ka ɓernde makko ko haqiiqa ko wowli kon ka ɗenngal makko o wonata e huɗoowo o wonata waɗoowo piiji bonɗi o wonata yuwitoowo goɗɗo bonna dambe makko ɗen bonna innde makko nde o wonata yewtoowo kunnguɗi ñidduɗi o wonata ɗum haray o wonaali julɗo ɗaɓɓaaɗo on ɗum ɗo holli ko hombo woni julɗo ko honno o wonirta jooni noon si tawii julɗo o woni konnguɗi makko ɗin ko pooɗayɗi faade e bone konnguɗi makko ɗin ko naɓayɗi faade e halkaare haray o wonaali julɗo ɗaɓɓaaɗo on wonaa on ɗon innetee julɗo ɗaɓɓaaɗo on haray ko ɗum waɗi si julɗon annday ko honɗum woni golle makko ɗen ko honɗum l'islam ɗaɓɓirimo ko ɗaɓɓirimo koyo o wonu exemplaire hakkunde makko e jama on o wona wako inna kon e aade wonduɗo e urateeri wonduɗo e parfum si tawi mo wondi e makko kanko e hoore makko haray on parfum mo waɗi welowo mo ka wonki si tawi himo jooɗi ɗum no wurita e makko wonki kin no deeƴi hakkille ɗen no deeƴi himo weltika nder ɓernde si goɗɗo kadi ari takko makko ɗum no uurudemo kan kadi ko noon o weltorta julɗo ko noon o waata ko kala ko tawete nafay kanko ko ɗon o woni o wonata e laawol o lorrata ko ɗum woni daɗugol bone ɗenngal makko ngal amma daɗugol bone junngo makko ngo maari koyngal makko ngal ko wonaa ko yo ƴettu junngo ngon o tappa ɗimmo makko woni o foccay mo woni ko finkaari o jogii woni ko hayre o jogii woni kala ko o jogii wonaa koyo o lorrir ɗum ɗon ɗimmo makko o wonaa koyo o lorrirmo ɗum ɗon haray o woni julɗo ɗaɓɓaaɗo on ko ɗum waɗi si nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ɓanginani en ko hombo innetee julɗo ɗaɓɓaaɗo on ko hommo jama julɓe ɓen daɗi bone mum haa heeferɓe ɓen naatori ɗon kamɓe kadi ɓe daɗi bone makko on sina e laawol ngol l'islam wi'ingol oɗo haray o woni julɗo ɗaɓɓaaɗo ko ɗum waɗi si abdoullahi bun amr bun il as oɗo wi'i man ahabba an zuhziha anin nar wa yudkhila aljannata falyatihi maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir waliyati ila annasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi ɓenni ɓe maaki oɗo o filli nelaaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam kala on yiɗuɗo yo Allah dandumo ko wi'ete sonja ka lahara o dandamo ko wi'ete sonja ka aduna Allah naadoyamo aljanna ka lahara to ɗo yo mayde nden hewtumo yo taw hara himo gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala gomɗinal laaɓungal ko wano noon kadi himo gomɗini ñalaande sakkitiinde nde himo wuuri ɗo seeɗa kono o sakkitoray yewgol ka Allah ton ko ɗum woni maayugol doole ɗe o jogiiɗen o annda ɗe ɗo doole ko ñallal ɗe sakkitoray jaafere ronkere laamu ngo jogiingu o annda ngun ko yeru ñallal
sakkitoray iwgol e juuɗe makko o wonta jooni laamaaɗo ma o wonta jooni jaasuɗo nanen ko kanko wonno doole ɗen kono doole aduna ɗen e jaahu aduna on ko lanmi torta ko angal mum ma jaasere haramara doole on tuma haray mo gomɗini ɗum himo mari ɗum o annda ko feƴƴini ka hoore leydi ɗo ko o hasboyte yeeso Allah subhanahu wa ta'ala si tawi ɗum woni haray ko honɗum o waɗata wal ya'ti ila nnasi yo o addu e jama on alladi yuhibbu an yu'ta ilayhi nden hunde ndo yiɗi kanko kadi yo adde e makko ko honɗum kanko o yiɗi wonki yiɗi ko kala ko wiyete ɓuttu ko honɗum wonki yiɗi ko waalagol e ko foti ñaama ko foti ko weli ko wondi e vitamine wona e ko jalbi ko henti hara hakkille mum no deeƴi kulol alaa e mum yarhamkallah ko ɗum wonki yiɗi jooni noon ɓay ko ɗum wonki ki yiɗi kala ko julɗo on waɗata ko yo eto hakkille julɓe ɓen onno wonkiji maɓɓe ɗin deeƴa hara kulol alaa e maɓɓe ɓay o yiɗa sattede o eto o woɗɗintina e maɓɓe sattede o yiɗa kanko hoyre e jaasinede yo woɗɗintin ɗum ɗo e ɗimmoɓe makko ɓen haray o woni julɗo ɗaɓɓaɗo on kon ɗo woni julɗo ɗaɓɓaɗo on ko addowo e jama on ko tawete hino deeƴina hakkille ɗen hino weltina ɓe hara lorraali ɓe ko ɗum waɗi si wi wala tamutunna illa wa antum muslimun wata on maayi de sina hara ko on jebbiliɓe muslimun en yewtinane hara wona wonɗo sabu lorrugo yimɓe ɓe ko waɗi noon sa woni ɗum aray ka a julɗo wi'uɗen a wonaali keefeero kono noon an e keefeero on kafoyay jeɗal yawmal qiyama ko ɗum woni naatugol yiite honno kafirton nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ñande goo ɓe tolude sahaba ɓen ni atadruna man il muflis qalu al muflisu fiina man la mataa lahu wala dirham on andi ko hombo woni miskin ko hombo woni mo mara hunde ɓe maaki ko woni on sahaba ɓen jaabi ko on mo mara wuundu o mara ko ñaama hay ko ittirta fooje heɓotaako conci makko hino seeki hino ñowta hino walka oɗo innete ɗum ɓe maaki o on faamaali ko wi'ete ɗum ko man ya'ti yawma alqiyama bi salatin wa zakatin wa sadaqatin wa hajjin wa sawmin ɓe konti dewe ɗen kono noon tawi ko honɗum o waɗi qad shatama hada wa akala mala hada wa daraba hada wa safaka dama hada e nder noon julɗankako makko ngu o waɗi hajju o hajjoyi o inna alhajj hajju makko ngu jaɓano ngu woni mabrur ka ko waɗi ɗo golle ɗe o juuli julde makko nden kadi jaɓirano o hoori ɗum ɗon kadi jaɓirano o waɗi moƴƴereji boyi o aroy ka Allah subhanahu wa ta'ala hasibimo hasbore timmunde o yoɓimo joddi makko ndin ko o golli ko ɓawto ɗum woni o yamiri malaika ɓen naɓa nelan o ka aljanna ɓe fokkintinimo noon kono ɓay naatata aljanna tooñuɗo Allah le o tooñata ko waɗɗa kon ko ɗum o yoɓete o fokkintine on tuma wullitotoɓe ara ka Allah Allah o kaarijo fokkiti aljanna kono noon himo ñaamuno haqqiji amen ɗi o mo jattuno jawdi mum wullito mi etino haa mbi hettaali mi inni mi accika maaga ko an waawi fittangollal ngol o mo yawtanno keerol on ɗon kadi wullito mi innuno mi accika maaga ko an fittantan mi goni o mo hibbuno ƴiiƴam mum on ɗon kadi wullito o mo ittuno wonki mum o inni oɗo haana wurude jooni o darni gurdam makko ɗan on ɗon kadi wurlito ko wano noon wullitirte e hoore makko e ñawlinoɗomo suuɗi inni jonni tata on ɗo wullitore noon on tuma ko ɓen ɗo wiyete waɓi fuhum innahum mas'ulun probléme yanti ɓawo maɓɓe darneɓe artiro nga taw
eɓe mari ko ɓe landitete par ce que ara e plainte ji yani plainte ari ɗo on tuma o adde ƴette e baraji makko ɗi o fokkitirnoɗin aljanna jonnite o mo oɗo mo o jattuno oɗo mo piino hoore tooñ oɗo mo yennuno ɓay mo mari doole on tuma oɗo mo feƴƴituno keerol ɓay mo mari darorde immorde ka quartier immorde e jogondiraɓe makko haa ko towi mo jattuno parcelle mum e ko nanduno e muɗum o sikki o gayniɗo ɓeɗo fof moƴƴi makko ɗin senditaneɓe ya haa tawa lannaali ƴettoye junubaji ɓeeɗa fawe e hoore makko o inne huduhu fa hullu summa aljahima sallu nangemo kolmbo mo haɓɓo bugo ɗon ka nder yiite andi oɗo ko julɗo naam ko noon woniri kono noon o wawali hiwde e wonude ko l'islam ɗaɓɓimo ɗo yo woni julɗo ko hombo woni on ko man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi ko on ɗon innete julɗo ɗaɓɓa ɗon ko on ɗon hewtoyta ka Allah to hara golle makko ɗen bonali ko on ɗon wiyete on julɗo ɗon joni kanko o yiɗa ya jattumo o yiɗa ya barmimo o yiɗa ya warumo o yiɗa e heɓugol tumbere ara jattande kanko o yiɗa ɗum o kanko noon o waɗi ɗum o hibbi ƴiƴan o jatti o waɗi ɗi fof andi o wona julɗo ɗaɓɓaɗo on ka aduna ga ko o julɗo himo juulude kono ka lahara to kanko e keeferomɓe fof ɓe naatoyi ka yiite e Allah dando e wonugole ɗen kon ɗo wiyete julɗo joni noon nde tawde ɗum daari noon ko njelo hibbi ƴiƴan e ɗi ñalɗi feƴƴuɗi hara ko julɗo wano hande juma himo juuɗi imam on no hutubude mo heɗiti ko julɗo kono noon ñalɗi feƴƴuɗi ɗin o hibbuno ƴiƴan oɗa ñalɗi feƴƴuɗi ɗin o jattuno jawdi oɗa ndi ñalɗi feƴƴuɗi ɗin o wonno sabu ha galle oɗa ɗen lanca ñalɗi feƴƴuɗi ɗin o bonnuno otowal oɗa ñalɗi feƴƴuɗi ɗin ko wano noon o gerduno yawmal qiyama noon ko honɗum o wiyoyta Allah surtout woɓɓe hara ko miskinaɓe gila ko yalti joni hara ɓe guure mum fof sakito ɓe to yarato ɓe to yarato ɓe yaha ɓe koɓe moɓodirno ɗon hiɓe yurmodira hara hay joni wonkiji ɗin no wulla koɓe woniri toon ala ko wone ɗin gonɗi on ɗon e o wonnoɗo on saabu ɗon ko honɗum wi'uɗa Allah waɗay subhanahu wa ta'ala Allah kanko yimɓe makko ɓen ka hoore leydi ko surtout ɓeɗo miskinaɓe ƴetten misal e o sonnajo ɓe yewti en fi makko ɗo ko juuti ko ɗuuɗi e yewtereji kono ɓay l'islam on ko andintingol on tawetenoɗo hino ko miskino ko yaltowo ɗaɓɓa ko ñaama ala ko fawti ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala jogiti arsike makko on himo ɗaɓɓa mo yalta ɗaɓɓita ɗum e oɗo galo marnoɗo jawdi Allah addi ɓe ɗo takkidiri oɗa no mari o wattana yile makko o haajaka e makko ɓay mo mari jawdi ɓay mo mari doole ɓay mo mari laamu oɗo no takkimo ɗon ɗum kananino mo kanko o yejjiti ko Allah okkimo jawdi ndi fanni oɗa jatti ko innete teddungal e juuɗe makko adunayankowal ngal ko ɗum woni heɓugol hakkille tabtuɗe ko wano noon kadi e heɓugol keɓal e heɓugol mum no tambito ɗum o yamiri yo suudu ndun itte konko kanini yeeso galle makko ɗen ɗum itta kono ɓay ko aaden Allah wiwɗen miskinaɓe ɓen ko ɓe woni yimɓe Allah ɓen ka hoore leydi ɓay o ari o tawi ɗum ittama ɗon ko sorayno ɗon o ɗuwo nange nge ndiyan ɗan no saƴirta noon haray mo sengo ley ɗon hay sino wiccudemo ley ton o feƴƴina ɗon jemma makko on ɓay o tawi ɗum iwi o landi ko hombo waɗi ɗum inna ko jon galle ɗen ɗon ko jon kuuru on ko marɗo feere on o ndaarali mo o landaki mo wullitaki e makko koye patron on o wulliti fewndo ɗum watta an Allah waɗirɗo lanni hari ko honto wonɗa hanno haɗamo ɓaygol konngol hewtoyi ka patron on malayka ɗen adondirno e argo jippo ka leydi waylita ɗen galle on ɗon an ɗo a innay wonirde no gasa ron ka wonirde no waylitigol wa o to no waylitira noon
kono noon ko yaa faamu battane tooñoowo ko jaasere wonata, battane tooñoowo ko wirtere wonata, battane tooñoowo jama on fof yi annda ko oɗo tigi tooñayno. Kala noon teddungal ngal o jogii ko ɗum wonta battane makko o. Kala jaahu mo jogii ka hoore leydi ko ɗum wonta battane makko o. Kala no o wa'i ko ɗum ɗon wonta battane makko o. Yahay haa o yi'ee o woni hoodere ka kambo, o jippito haa o wonta ñooge ka leydi. Jetten misal lamɓe aduna feƴƴuɓe tawetenooɓe buy haawi no fii mum, buy jiccantono ɗum immorde e leyɗe ɓe ɗuuɗiraaka e leyɗe marɓe ko heewi, wano Europe, wano Amérique sifa ɓen toon. So wowlino konngol ɓe ƴuwantonomo ɓe jiccantonomo, kono ɓay tawi tooñe ɗen no toon. Sakkitoode nden fof hino ndaarude jaasere nde o heɓunoo nde. Dogi haa naatoy e nder tiyooji ko salte rewata, yaltina wara aduna o fof no ndaarude no ƴeewude no ɓortori noon waali. Wonno waɗi ɗum ko battane tooñe. Doole aduna ɗen ko noon ɗe wayi, ko bee wonaa julɗo ɗaɓɓaaɗo on. Ɗum no waawi wonde ka nder suudu ma, hay si ko an jongalle ɗen e hoore ɓeynguli maaɗi, si tawii tooñe ɗen woni o to muññike, tooñe ɗen ɗe feeñe. Haray ko wana noon tooñe ɗen julɗo on ko yo wonu julɗo ɗaɓɓaaɗo hara o tooñaani. Haray ko wana noon ɓe inni julɗo hino harmanimo ko innetee kon añugol ɗimmo makko, hino harmanimo ferugol mo e taƴagol mo, no harmanimo ko innetee haasidi waɗugol ɗum ka ɓernde makko fii ɗimmo makko. Ko mi wiyetee haasidi? ɓe inni ko innetee haasidi ka sengo ɗenngal sariya ko nde on tigi anniyoto maa nde o yeloto nde neema mo Allah neemini goɗɗo nde iwata e makko. O yelo o neema mo Allah neemini ɗo yo iwo e makko. Hara ko ɗum woni miijo makko ngo, ko ɗum woni faale makko on, ko ɗum innetee haasidi. Neema on noon no waawi wonde siko neema gandal. Oɗo o gande ɗi o ɓurii ɓiɓɓe amen ɓen, ɗum haana. Siko gerowo o yaha o gera mo fii bonnugol hakkille makko ɗe, o waawataa ɓurde ɓiɓɓe amen ɓen. No waawi wonde neema jawdi, o heɓii jawdi ɓurii men, amma o wulira ɗengal ngal yo Allah perdinmo, yo Allah jattu jawdi ndi. Ma o waɗira kuuɗe ɗen innugol o geroyaymo fii yo ɗum ɗon yiwo e juuɗe makko. No waawi wonde neema diina, tawa oɗo no jogii diina no wakkili, hino waajo hino janna no waɗa ɗi fof, monanoomo e hoore ɗum ɗon. Oɗo heɓii diina laaɓuka, si ɗum ɗo duumike ɗo minen ko amen ko ñifay. Añira mo fii ɗum ɗon, konnora mo fii ɗum ɗon fof ko jeyaa ɗum e mum. Ma fii piihum aduna, fii laamu yo ngu yiwo e juuɗe makko, ɗum ɗon fof ko gooto. Si tawii no woniri ko ɗum innetee haasidi. Oɗo Allah okkiimo jawdi, o haanaano ndi heɓude. Ɗum ɗon woni haasidi, on tigi haɓiramo sabu ɗum, o konnoramo sabu ɗum, o ɓilliramo sabu ɗum, o wariramo sabu ɗum, o jattiramo sabu ɗum, o piiramo sabu ɗum, o waɗe ɗi fof sabu ɓay himo jogii jawdi. Iɗa yirudemo otowal labaangal, ɗa yirudemo suudu labaandu, ko yiltorɗaa o ko kanko yi'ata e coñci laaɓuɗi e ñaametee moƴƴo, on tigi añiramo ɗum, haray ko ɗum innetee haasidi. Ɗum ɗo no harmi e sengo julɗo. Ko ɗum waɗi si Allah Qur'an wi en am yahsuduna annasa ala ma atahum llahu min fadli. Jaka ɓe haasoto yimɓe ɓen, ɓe añira ɓe, ɓe konnora ɓe konko Allah okki ɓe.
jawdi ndi o jogii ndin ko Allah hokkimo ndi ta añirmo ɗum ɓiiramo ɗum wariramo ɗum sokiramo ɗum ɓilliramo ɗum Allah hokkimo siko laamu ngun ko Allah hokkimo wata añirmo ɗum yenniramo ɗum huɗiramo ɗum ɓenni ko kayfa ko wano honno yuflah qawmun jama malirte alladina yal'anuna umara'ahum ɓen taweteɓe hino huɗa hooreɓe maɓɓe ɓen wahum la yarhamunahum ɓen kadi hara yurmetake ɓe ko honno malal heɓorto e leydi tawete laamiɓe ɓe yurmintaɓe ɓe laamiɓe laamaɓe ɓen kadi no huɗude ɓe ɓeeɗa mara yurmede ko yurminira ɓe ɓeeɗa kadi no wattude kuddi hoore ɗon kadi kara hamɓe heɓirta ko innete malal e ɓuttu ka leydi maɓɓe ɗon en tori Allah yaltin ɗum e nder leyɗe julɓe ɓen fof ha hewti hay leyɗe heferɓe ɓe ay ko no gurdanɗam moƴƴira ka hoore leydi ɗo surtout hakkunde julɓe ɓen ko ɗum waɗi si nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki fi hasidi inna alhasada ya'kulu alhasanati kama ya'kulu annaru alhataba ande ko innete hasidi ñaamiray moƴƴi neɗɗo no yiite ñaamirta leggal yoorungal no leggal ngal janɗiri wo si tawi ko yoorungal ken a ƴetti yiite a waɗi ka hoore maggal ko lutti kon no juuti ɗo haa to yiite ngen ko noon sunnirta ngal yaha ɗo haa ngal fof ngal wonta ndoodi on taweteeɗo no mari haasidi ka ɓernde mum mo añi ɗimmo makko julɗo woni ko pullo woni ko soosoojo woni ko maninkaajo woni ko kala ko woni si tawi ko haasidi ko añirimo ko sabu hunde nde Allah neminirimo haray ɗum ɗon puusata haa innugol jooni waren oɗo bonne galle oɗo waɗen ɗum ɗo ko haasidi nin addoyta ɗum siko giggol e yurmede ɗum ɗo wonata toon ko ɗum l'islam landi hakkunde julɓe ɓen kono si haasidi nin ari ko ɗum ɗon naɓata haa innugol yo oɗo yo ware yo oɗo yo barmine yo oɗo yo perdine yo oɗo galle makko ɗen lance haray ko haasidi ndin addata ɗum joni noon nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe rentini julɓe ɓen e ɗum ɗon ɓe maaki wala tahasadu wala taqata'u wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana almuslimu akhul muslim wala yahqiruhu wala yahjuruhu fawqa thalathin wota on haasondir ta haasidi naato hakkunde ma onon julɓe ɓen wota on taƴondir wota on huccindir wota on monondiran woni jiyaɓe Allah moƴƴuɓe woni jiyaɓe Allah julɗo o jaasinta ɗimmo makko o wowlatamo konngol bongol o wowlatamo konngol jaasugol haray kanko julɗo on o taƴota ko ɗimmo makko ko feƴƴi balɗe tati hara on taƴagol kadi ko hunde nde l'islam yamiri na faale wonki dey hara ko l'islam yamiri ɓe tiki haa ɓe ronki yo accu hunde nden on tuma ɓe inna joni awa ɓe tertike mo ɓe ambargimo ɓe haajaka e makko ɓe yewtidata e makko haray wota feƴƴu balɗe tati ko ɗum ɗo woni ko nelaɗo yamiri alayhi salatu wassalam amma noon si tawi on tigi wonal julɗo moƴƴo ko honɗum o yiɗanta julɓe ɓen koko boni koyo bone woni tun hakkunde maɓɓe ɗen ɗon noon yiɗoɓe ɗum haray wonal julɗo moƴƴo Allah o yewti en ka Qur'an inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahisatu fi alladhina amanu lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah ɓen taweteɓe no yiɗi yo bone tabutu hakkunde julɓe ɓe ɓe konnudira ɓe huccidira ɓe haɓa ɓe wartidira ɓe bonnidira jawle ɓen Allah hino fodi ɓe lette aduna yankoje e lette lafara yankoje lette ɗen ka aduna o feññina yo andina ko oɗo wonno on
yiɗuɗo yo o bone woni hakkunde julɓe ɓe. Ko ɗo woni corgude fii yo on bone woni hakkunde julɓe ɓe. Golle makko fof ko fii ukkindirgol julɓe ɓen. Golle makko fof ko fii ukkindirgol ɓiɓɓe leydi ndi. Golle makko fof ko fii addugol leƴƴi hakkunde maɓɓe. Aawugol leggal racisme hakkunde maɓɓe. Ɓe wartindira, ɓe hibbindira ƴiiƴe, ɓe bondindira jawle. Oɗo Allah feññinay ɗum e ngurdam makko ɗan, yimɓe ɓe yi'a ɗum wona jaatere ka aduna ɗo, on tuma noon o nangoyamo yawmal qiyama. En tori yo Allah dandu en ɗum ɗon kadi tabtugol hakkunde julɓe ɓe. Aray ka sakkitode julɗo l'islam no halfinimo ko innete kon almas'uliya, responsabilité yagal. Almas'uliya himo halfina ɗum, hara himo andi ko julɗo e nder julɗankako makko ngo, himo halfina wattango yili julɓe ɓen fof. Nelaɗo no maaki sallllahu alayhi wa sallam jeyaka e amen on mo fii julɓe ɓen aanina ɗum. Laysa minna man lam yahtammu bi umuri lmuslimin. Jeyaka e amen on mo fii julɓe ɓen maapina ɗum. Jeyaka e amen on ɗo. Joni noon responsabilité yagal makko ngal ko yo immu o darano. Haray ka leydi men ɗo, ka lagine ɗo, hino haani ɓiɓɓe leydi ndi fof ɓay koko l'islamu haɗi woni wonde ko woni dogude e nder leydi ndi. Koko innete ɗo démocratie ari ka l'islamu adduno ko tappi koyɗe ɗe yani kañum darike julɓe ɓe wattanali yili ko ɗum waɗi koko woni hakkunde maɓɓe ɗo sino ɗon. Si tawino koko nelaɗo makuno ko hilan acci hakkunde mon piiji ɗiɗi, so on jogi tikeɗi o wona e gurdam moƴƴa, deftere makko nde sunna makko o arayno ɗum ala hakkunde maɓɓe. Wonnoɓe ɓaawo ɗo ɓen jogitinoɓe ɗum, ɓe raɗi porto e ko ɓe arduno ko, kamɓe ɓe wonno jogondirɓe, ɓe woni yurmodirɓe, ɓe woni teddodirɓe hakkunde maɓɓe. Ɓeeɗa inna ko karmo ko amen ni, ɓeeɗa inna ko ɓeeɗo wirni men ka leydi ɗo, ɓeeɗa inna ko esiraɓe amen ni. Si tawi ko woniri noon ko teddungal tu wonata hakkunde maɓɓe. Karmo ko ma a teddinaymo, wirnuɗo ma a teddinaymo, esiraɓe ma a teddinaymo. Ko noon kamɓe ɓe waɗirno hakkunde maɓɓe, immorde e mawɓe, sosoɓe e mawɓe, fulɓe e mawɓe, maninkaɓe ko nande e mum e heddiɓe ɓen, ko noon ɓe wuurinno hakkunde maɓɓe. Ɓeeɗa wiya ko ɓeeɗo fulɓe woni karmokoɓe amen ɓe, ɓeeɗo kadi inna ɓay men ari ka saare ɗo ko ɓeeɗo wirni men. Ɓeeɗa kadi hara hino jombani ɓeeɗa, ko noon ɓe wuurinno hakkunde maɓɓe. Ton haray ngal ɗo teddungal woni hakkunde maɓɓe. Joni noon kamɓe ɓe raɗino ɗum to, enen hewtuɗen ƴettuɗen konngol ko woni contre l'islam kon. Ɓay tun deftere Allah nden accitano, eɗen ande Qur'an o hino yewten ɗum. Kala on ɗurniɗo deftere Allah nden o wuura e gurdam sattuɗam. Joni noon ɓay ɓiɓɓe leydi ɗin no ɗurni Al-Qur'ana on, ɓe ƴetti ko sinca kon immorde e luwaji ko portoɓe ɓe wallini, ɓe acciti ko Qur'an e sunna wi ko, ɗum ɗon no jeeya e ko woni ɓe tampinde. Ko waɗi siku ka deftere Allah ɓe yilti, politique arata neɗɗo goto, o arata o senda ɓiɓɓe leydi ndi. Yimɓe ɗiɗo arata ɓe senda ɓiɓɓe leydi ndin ma ko ɓe hatti wo. Sabu innugol hino la yiɗi kaari, ko kaari min mi suɓi, ɗum ɗon aratano senda jama on, ɗum ɗon aratano bonna leydi ndi. Ko yo en faamu ɓeeɗo portoɓe haaju maɓɓe fof koko welataɓe kon, intérêt personnel ɓe jokki. Ta innu kaarijo communauté international ko ɓen men habbiti, ɓe wallitoto men ɓe wawatama wallude, ko Allah subhanahu wa taala ɗum woni e juuɗe mum. Ta innu ko Nations Unies ɓen ɗon kadi no wattaniili, ɓen wawatama wallude, ko intérêt maɓɓe ɓe jokki. Ƴettu misal yaha ɗo Syrie, komi sakkitindarde journal nde ñande, ko 94,000 morts
ko ɓe yaltini kon ndarnoɗo o journal hara 94 000 morts gila ɗum waɗi lebbi jelu ko honɗum communauté international waɗi toon ko honɗum nations unis waɗi toon ka sakkitode ɗo hariɓe wadde conférence international fi Syrie ko ɗum Amérique soutenunoyo ɓe waɗu ko ɗum Moscou soutenunoyo ɓe waɗu waɗugol ɗum ɗon honɗum e conférence ɓe waɗata yimɓe no wareede ɓiɓɓe rewɓe e fof yimɓe guluuji temeɗɗe guluuji 94 yimɓe guluuji 94 ko inna ko yi'ama hara ko heddi kon yi'aka hara ɗum wowlaka yimɓen tu yimɓe million goto no wara ɓenna joni koyen jooɗo waɗen conférence yewten fi goɗɗum en ɗon no wawi walludema an goɗɗum haray e wi'ay ko sakkitode konngol men ɗo lajine ɗo haray goto kala koye ƴettu responsabilité makko on hombo ƴettota ɗum an julɗo on mamo wona julɗo jeeyaɗo e nder leydi ndin gila ka fuɗɗi sa ƴettiri dow gila ka président on ha hewti ka chef secteur o ɗum ko laamu ngun noon ka secteur ka quartier ka commune ha hewtoya dow goto kala koyo miijito ko honno lagine ɓuttirta ko honno pottal wonirta e leydi ndi si wi ɗon jippito ka yewtoɓe jaɓe ka imamuɓe ɓen goto kala yewtira nunɗal e peewal e kulol Allah si wi ɗon ara innaɓe ɓen hino accira lagine coordination ji ɗin nayyi goto kala no inni ko ɓeeɗo woni mawɓe amen ɓen min nananta ɓen coordination baskoto on coordination Haute Guinée on coordination Fouta Djallon on e coordination Mandengo on ɓeeɗo goto kala no hani jooɗagol ndaara ko honno leydi ndin ɓuttirta si yiwti ɗon ara ko inna kon ko ɓuri himmude maɓɓe kon sukaaɓe ɓen ɓeeɗa woni mawɓe coordination ji ɗin balɗe seeɗa ma yi feƴƴi si tawi himmeji maɓɓe ɗi wonali yo leydi ndin ɓuttu kamɓe ɓe feƴƴi ɓe accida e sukaaɓe ɓen siko laamiɓe ɓen ko ñallal ɓe laamotoɓe ɗiri ɓuy laaminoke ari feƴƴi si lagine boni ko sukaaɓe ɓen bonani si weli ko kamɓe kadi woni welande joni noon kamɓe ko honɗum woni himme maɓɓe wona wartindirgol duuɓi 50 laginenoye retard duuɓi 50 ɗum ko feccere siècle noon 50 ans wona ndiyam wona courant wona gurdam moƴƴam wona ñaamete moƴƴo wona hunde ɓeeɗo noon sukaaɓe taweteeɓe no haani moƴƴinde ndi leydi ko kamɓe woni konnondirde ko kamɓe woni haɓude ko kamɓe woni wartindirde fiino en ni la yiɗi kaari tawi ko innete suka marɗo hakkille e faamu koyoɓe jogondir ɓe nantondira ɓe wona hunde wotere ko ɓe ɓiɓɓe leydi ndin hay gooto ɓura oya hay gooto raɗota ko oya hay gooto innata wona ɗo jeeyaɗa wona a jibinande leydi ndi wawata wonde gooto ɓura oya e nder leydi ndin ɗo haray ko honɗum wonno golle maɓɓe ko daragol jannga fii ndaarugol ko honno ndi leydi yaltirta e niwre ko honno courant heɓorta e nder leydi ndi hara groupe sukaaɓe goo ko ɗum wonayno himme maɓɓe hakkille maɓɓe ɗen janngugol fii ɗum ndi leydi wona ndi adeede ɗo waɗi duuɓi ndi ade ko honɗum ndi addani leydi ndi nafa ɓen ɗon kadi jannga ko honno on nafa yiltorta ka leydi ɗo o ndiyan tonnage ji ko woni jippagol woni saaƴude e nder leydi ndin bonira ni ko honno ɗan ndiyan ɗo waawete jogoreede ɗan nafa ɗan wona nafoojan e nder leydi ndi hara boniraali ni wota inne ko lagine woni suudu ndiyan ɗum tawa ko ndiyan ɗan courant heɓorto tawa courant ala ɗan ndiyan tigi e yiye balɗe feƴƴude ɗo sa yaltiyat e ko bamboɓe bidonji ko jogiiɓe otoje ko jogiiɓe moduno yiltondira ƴawra jippora 50 ans ko ni lagine way ɓiɓɓe leydi ndi hino wartindira fii laamu no waltindira fii rasis yaagal no waltindira fii leƴƴi yaagal ko hombo ɓuri oya soya soodi sakum maaro 200 000 oɗa kadi ko ɗum soodata innetake ɓay ko maninkajo on laami kanko o sooda e sakum maaro
100 000 ɓeya luttuɓe sooda 200 ma ko ɓay ndiya yehi joni ko sosojo on tu woni tampude pullon e ɗiya lecci heddiɗi kanko laami ɗon kamɓe ɓe mari ndiyam ko fof woni jindude jaɓɓa ndiyam nduggu ko fof woni soñjude sonsoli ko fof woni tampinde ko honto woni nafa ko wona wartindirede kon haɓe leƴƴi yagal tabita leggal ko innete ko racisme yagal tabintine e hoore leydi ndi ɗum ɗon mara nafa si wona ittugol wonki e ko nande mum siwi ɗon innen halfinaɓɓen hiwgol jama on ko ɗon daroteɗe immorde laamugo gendarmerie police ha ko hattoy oɗo kadi anda himo mari golle makko ɗen mo anda ɗe laaɓa ko hiwgol jama leydi ndi sinnama ko hiwowo ma on ko on ɗon tigi warete haray nafaali ko ɗaɓɓira yo hiwe haray nafaali ko ɗaɓɓira ɗum ɗo ko immorde golle Allah ɓay Allah ko laamiɗo kanko o ƴetti malaikaɓe o waɗi inna aleykum la hafizun kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah hino halfini on ko ayna on ɓen ɗon kamɓe aynoɓe ɓe toñata ko kala ko waɗɗa ɓe waɗa ɗum ɗon koye intérêt ma ɓe woni ɓe sakkanuma wota bone hewde bone cheytane oɗo kadi ko sifa noon laamu aduna ngu waɗira kamɓe kadi koye ɓe aynu kono wona koye ɓe woni aynoɓe lorroɓe kadi ko kanko hayno si o haynino oɗano jatte o ara o daro wonɗo mo jattude on o jatta haqqe on o jonnamo o koorisamo ko ɗum hanuno kono si o haynike oɗano jatte o yaha o walla jattoon ɓe jatta ɓe senda oɗo kadi andali ko honɗum woni ko ɓurnoriteni makko so haynike oɗano piya o yaha o sendidiraɓe o lando ko honɗum o ñaawa hakkunde maɓɓe o muññintina tooñaaɗo on tooñuɗo on o anndinamo o tooñi so koorisamo o koorisamo kono naa koye o wallitomo o tooña ɓe piya kadi ma ɓe barmina ma ɓe wara haray ɗum ɗo wonaali ko ɗaɓɓa kon e juuɗe makko haray ɓeeɗo o groupe aji ɗi kontuɗen ɗo haani wattande yili gooto kala golla golle mum fii no leydi ndin ɓuttira artaka l'islamu wii ɗon sukaaɓe ɓen laamu ngun mawɓe ɓen gooto kala e chef de famille ji ɗin jon galleji ɗin gooto kala no haani jooɗagol siko kawte ɗen jooɗo yewtida ko holno leydi ndin ɓuttirta an hannde aynay ɗo menen gere alaa ɗo ma menen ɗo ko menen tu wonɗo wawata wonde e nder lagine hannde kadi inna ko e nder o quartier ɗo ko fulɓe tu wonta ɗo o quartier ɗo ko maninka tu wonta ɗo o quartier ɗo ko ɗum wawata wonde si a faala wonata sa eɓɓi wonata sa annike wonata ko Allah tagi yimɓe ɓen yo ɓe ukkodir ko ɓe ukkodira ara noon si ɗum woni ko ɓe ndaare ko honno wuurirte gurdal laɓaɗal gurdal moƴƴa ara gurdal ɗam wawa dogirgel no moƴƴiri inchallah ko ɗo wonɗen darade en heɓɓana yewtere nden moƴƴa ɓay heɓlande nden no haani ara a ƴeewi nokkeli boyi kono kala ko hawri e sawaba inchallah haray ko ɗum ɗo woni ko anniɗe kala ko hawlare sahaba ɗum ɗon koye jonnudo elaji kasa kanko waɗi yewtere nde ɗum ɗon koye makko iwri ko hawre sawaba kon fof koye Allah subhanahu wa ta'ala iwri haray ko ɗum ɗo woni ko anniɗe wona goɗɗum ngo en tori jomiraɗo subhanahu wa ta'ala dow hendu wondu wifude leydi men ndi aray yo Allah pottinduka leydi men ɗo yo Allah waɗu ɓiɓɓe leydi ndin jogodirɓe welduɓe wonayɓe e hoore ko Allah yiɗi yarli subhanahu wa ta'ala en tori jomiraɗo yo o tabinti jogitagol deftere makko nde sunna nelaɗo makko on ka leydi meɗen ɗo yo waɗu hara ko ɗum ɗo ɓiɓɓe leydi ndi woni ko ɗo worta ko ɗum ɗo woni ko ɓe jokkata ko ɗum ɗo woni ko mawnika haqqille maɓɓe en tori kala heɓuɓe perdi e nder ɗi ñalɗi feƴƴuɗi ɗo ɓay ko Allah assikonoɓe yo Allah lontinanɓe ko ɓuri ɗum ɗon moƴƴude kala hawranoɓe mum tawi wonkiji ɗin anno yeɓori sabu ɗum yo julɓe maɓɓe ɓen gonɗinɓe maɓɓe ɓen yo Allah waɗuɓe yanuɓe shahid ɓay koye hoore tooñe en tori jomiraɗo subhanahu wa ta'ala nde niwre wonde leydi men ndi yo Allah yaltinan en nde yo ittunde ka leydi men ɗo
yo waɗa ɓiɓɓe leydi ndin fof jogodireɓe. rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. wonɓe ɓen sengo dow men tori yo Allah moƴƴinɓe, yo Allah moƴƴin anniyeji maɓɓe ɗi, yo Allah holluɓe goonga on ko goonga, o artika ɓe jonnutugol ɓiɓɓe leydi ndin haqqeji maɓɓe ɗi. kala wonɗo e maɓɓe taweteɗo hino jogii konnaago fiyo ɓiɓɓe leydi ndin wonu konnodirɓe haɓooɓe wartidireɓe, yo Allah ƴettu doole e juuɗe on ɗon, yo Allah hollumo goonga on, o fewnamo. si tawi o fewnatamo yo ƴettu doole ɗo pottinamo ka leydi men ɗo, acca lagine no ɓutti. en faalaka lagine yo woni comme Syrie, en faalaka lagine yo ko woni comme Libéria ma Sierra Leone. ɓiɓɓe leydi ndi yaha fattoyo nokku goo hara ko okkorteɓe ko ñaami. marɗo e maɓɓe mo mara maɓɓe. wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. ara en nani yewtere karankoɓe meɗen ɓen honɗum woni ko ɓe yewti en golle oɗo julɗo e nder diina kan. minen ferki Allah jomɗa subhanahu wa ta'ala yo allahu on hokkuɓe baraji e oɗo maako maɓɓe. enen jenti ɓen kañum kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala hokku en baraji maako on ko jenti ɗen kon. yo Allah faamin en mo kadi, yo Allah artiku en kañum kadi huutoren, yo Allah artiku ɓiɓɓe lagine ɓen huutorgol e ɗum ɗo. ko waɗi noon haray ko ɗum ɗo woni diina kan. si tawi en jogitike diina kan en haɓata, kono so tawi en acciti diina kan ko ɗum ɗo watta ha haɓen. o hadise mo ɓe addani en ɗa wondema almuslimu man salima almuslimuna min yadihi wa lisanihi. o ɗon hadisi so tawi woni en jogitike on ɗon ko wonno hakkunde julɓe ɓen lagine ɗo, ko wonno hakkunde leƴƴi ma ko nanditata e ɗum, hawre e konnaago e ko nandata e ɗum, ko wonnoɓe hakkunde ɓiɓɓe leydi ɓen fof iwa e nde wotere. cheikh Mouhammad bun Hassan imo windi deftere makko mi tañini no wi amradul umma, ko nawnaje ko mofte ɗen jogii kon. o waɗi oɗo hadise ko oɗo waɗi hoore e ara nun ko waɗi deftere nden kon. o wi wondema sa yi nela sa sallam ɓe maaki wondema almuslimu ko nden ɗo yewtere tun hino holla karamakoɓe buyi ino yewti fi muɗum. o linti ɗon karamakoɓe hewɓe firɓe on ɗon almuslim, wondema haray ɗum ɗon no tindina nelaɗo saabu makugol ɓe ɗum ɗon ko hollugol julɗo yo ndaari hoore makko. kanko tigi o ndaranay hoore makko woni o anda est ce que ko julɗo moƴƴo ka ko julɗo bonɗo. so mayiri ni tawsi ko moƴƴere haray o habbi ka wana moƴƴere. mo kala ndaaruɗon hoore mum, o wigo mo kala ndaran hoore mum. wondema ɓe maaki almuslimu man salima almuslimuna min yadi wa lisani. ko wiyete julɗo ko kala mo julɓe ɓen hisi bone ɗengal makko ngal, e bone juuɗe makko ɗen, bone tere makko ɗen. si tawi woni julɓe ɓen daɗi bone tere makko ɗen fof, ɓe daɗi bone ɗengal makko ngal, ko ɗo woni julɗo. mo kala e meɗen jaka mo kala e men no wawi ndarande ɗon hoore mum ndaari to inna moodi alhamdulillah e jaka aaden ko julɗo moƴƴo kadi. ma o ndaara ha o inna ene fe on ɗo aaden ko julɗo kono ko bonɗo nani. parce que no laaɓi pos mo kala faalaɗo soodoy nden ɗon deftere cheikh Mouhammad bun Hassan no windine no inni amradul umma. o ndaara ko on ɗum o yewti fi on ɗon hadisi. o maaki hara julɓe ɓen ino jogitino on ɗon hadisi wondema probléme yanatano hakkunde julɓe ɓen, yanatano e nder aduna ko kono ha yimɓa e aduna on probléme ji ɗi waɗi. si tawi e yiltiti hoore meɗen e on ɗon hadisi e moƴƴitayi ko wonno julɓe ɓen fof moƴƴitayi hareji ko wonno hakkunde julɓe ɓen kon fof iwa, konnaago ko wonno toon kon fof iwa. noon haray mo kala e jogito noon hadise moƴƴa. ko bonnirte juuɗe kon fof hara bonnata, ko bonnirte kara kon fof a bonnata. ko ɓe sarhani en ɗo fof ñoore, fenande, baddi, ƴuunugol ɓeeɗa, sifa ɗum e ñaamugol jawle yimɓe e ko nanditata e ɗum. ha ɗum ɗon fof muɗum ɗengal ma ngal tigi tigi on kala ko wowlete kon ɗengal ma ngal a lorirta ɗum goɗɗo. tere ma ɗen lorrata goɗɗo
haray an tigi a ndarana hoorema annda hi jata ko a julɗo yeɗɗuɗo ko an tigi Allah subahana taala ɗaɓɓi si tawi noon yiɗa bonnirde juuɗe ɗen maɗa bonnirde tere ɗen farjuji ɗe ko nandita tawi ɗum hiɗa bonnirde ɗengal ma ngal haray o naa julɗo yeɗɗuɗo di haray noon mo yehi yewmal qiyamatina o julɗo yeɗɗuɗo o yahay ka julɓe ɓe yeɗɗa ɓe yahata toon si on ti yahi ko julɗo yeɗɗuɗo o yahay ka julɓe yeɗɗuɓe ɓe yahata toon konto julɓe yeɗɗuɓe ɓe yahata ko ka aljanna konto julɓe ɓe yeɗɗa ɓe yahata si tawi Allah yaafakiɓe kaka yiite awa haray yo Allah subahana taala okkoy en ko wiyete kon aljanna walla dandu e yiite haray goto kala e meɗen yo ndaaru on ɗon hadisi tawi o hunjakimo yo eto ha hunjomo sina ɗon so janngamo yo eto ha o windane on ɗon o firamo ha moƴƴa o taskomo moƴƴa o andana hoore makko ɗon si tawi ko julɗo yeɗɗuɗo e so tawina o julɗo yeɗɗuɗo hara yewtere nde ɓe makani en nden fof ɓay Allah waɗi koye pular ɓe maaki kadi haala kan no deeƴi ko doyi ɓe ala e yawnude ɓe ala e me'ude en nani fof muɗum haray en toriki Allah jomiraɗo subahana wa taala yo Allah arsuko en e nafidorgol yewtere nden yo Allah subahana wa taala bugo nde ɗo yewtere e nder ɓerde e ɗimmoɓe meɗen ɓen e yeesoɓe meɗen ɓen fiyo ɓe waw nafitorde nde ɗo ɓe wawa rewnude nde ɗo e hoore meɗen fi en ɓuttinka leydi meɗen ɗo haray ɓayi haray sayi on no pooɗo tun en andi ndiyan ɗam faalama arde e haray ko yaati ndiya woni arde ni haray ɗe wawi darade ɗo haray toujours yo jama on ceeno fi mohadara on e addoren ɓeygureji ɗin addoren kawte ɗen e hara na enen tun nani haray fo en nani gay en fo meɗen on tuma si tawi en fo en nani ɗi en fo en waway e wallidirde no jaɓiren e ko wiya ko huutoren kañum kadi nafa en ɗum noon haray ko ta e weltiɗo nelaɗo sa sallam ɓe maatino e ko nde wonata sabu aaden gooto feewa ɗum ɓurma moƴƴande kala ko ɗaɓɓete hoore aduna mum en fof wakkilo ɗen ɓeygureji meɗen adduren ndi e fayde meɗen men kawte meɗen ɗen ko ɗum haray laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal